Omukoro gwo kurundana sente gutangiye n'ekitambo kya misa ekyebembire Reverend Father Herbert Nsambo ojimunira abazire batari kufa bwibodesebwa abana babo. Wale omuzire omurungi niwo omuzire ari kureberera ki abana be. Omuzire omurungi turebe ebishuma bikurugamu noreba abana n'abashomesa. Hata omuzire ari kuzarira abana abasigomo bali omuyamba ubwo nabali omuzire omuki ombi abo kubatware babana batakushoma ubwo takalira ngo ubwo nomuzire murungi. Nabwanyuma habireho kurundana sente zo kufunduza ishemereri kandi abazire n'abashomesa bajangwe imbere batuye n'abashomesezamo abana hetuye teranungi. Kiri sande good enough kiri sande abana bataru ikizimbe cyabwa zikazishamwe nandi umukabantera mu classroom 5 zona za hansi zatirwa nsumiyaga twabona tonda kushimisiza abana habura twatere bibatu so twajyangu twatanise hamwe amashomera gakuyamba government mu wodi yitu agwabiri twena abataka bamwe abazire babo twaragane tugombe kigombe abarkwebembera ishemereri ntibajyangu nibete ngo bwezi korebwa ngo shembeke kibatandika cyakorwa cyawe ataka ring beam twashanga twagira mani make twasitama nk'abazire turanga katete abateze umuganda kandi mutongera kubatera amaranga nk'abazire okugira ubujunanizo abo kubaba n'abana bitu mbona kushangana nyaho umwana ni mutwara nkambarra ni mutwara nkankayi kandi wanje nkagita mbona twekunde nanye sinaza futaho ezanje miliyoni 2 konjera sinabahire nagamba na speaker wa parliament yajanga nakubaha miliyoni 5 Right Honorable Anita Mong nagamba na deputy speaker al Nairobi Thomas Tayebwa yajanga nakubaha miliyoni 5 Gashagwa Anita Tukunda.